ubutaka bwose bw'u Rwanda buri rwabo umunyarwanda uhinze arabahingira. Abantu bashishikarize abanyarwanda ngo guhingira amasoko kugira ngo bahinge babashyira, aho kugira ngo babanze bahaze ngo zabo, aho ngo babanze bahaze isoko. Ibintu bitanyuze ubwenge. Nta kuntu wahatira, nta kuntu wabwira umuntu guhaza isoko s'il vous plaît atabanje guhaza urugo rwe. Icyangombwa icyo umuntu akeneye ni ukugira ibimutunga, si ukugira amafaranga. Amafaranga iyo tuyafite tuyakoresha mu kuyagura ibidutunga. Rero dufite ibidutunga ntitugire amafaranga, ntacyo byadutwara. Niyo mpamvu kuva na kera na kare ku Rwanda aho rwahereye ku bw'abami kugeza kuri Repubulika ya kabiri Habyarimana Juvenal, abanyarwanda babanzaga bahamagarirwa kubanza guhaza ingo zabo, nyuma bagasagurira amasoko. Guhingira amasoko mugasagurira urugo nakaga namakuba mu banyarwanda mwazanywe na FPR Inkotanyi. Nakaga namakuba mu banyarwanda mwazaniwe na FPR Inkotanyi. Ntabwo byumvikana, ntibinashoboka ukuntu umuhinzi w'ibirayi yahinga ibirayi ngo abishyire koperative nayo izamwishyura hashize imyaka ngo ari uko yabanjije kugurisha. Nta kuntu byumvikana ukuntu abanyarwanda bahinga umuceri ngo bajyane muri koperative izabishyirira hashize umwaka, kandi ngo ngubwo bamutegetse ngo turagugenera ibiro 10 byonyine n'ibyo ugomba kurya. Ikiro cy'umukire muri amafaranga 250 bakigurisha igihumbi. Nakaga namakuba FPR bimenye ko abanyarwanda barambiwe. Abanyarwanda turarambiwe n'ukuri kw'Imana, birakabije biteye n'agahinda. Ntabwo ibi bintu byumvikana. Abantu babahaye uburenganzira bwabo. Umuhinzi agahinga umukire akamenya ko ari we, akawugurisha kubera ko bashaka kugurisha, ashaka amafaranga. Akatugize amafaranga, reka njyane mu gice nejeje ku isoko ngugurishe mbone amafaranga muri cyo ushaka. Kuki bategeka ko bahinga babazanira n'ukwereke? Turabagaragu banywe mwaje kudutegeka kubahingira ngo mushyire mu miryango yanyu. Abana babo bige muri Amerika bige za nayini. Ntago ari byo, mubyumve neza, ntago ari byo. Kandi kuzirya Imana mubimenye ko ntago ari byo bintu. Abanyarwanda barabizi neza ko bagowe, barabizi neza ko barambiwe, nubwo batavuga ariko barababaye, kandi bavugira mu matamatama. Bavugira mu matamatama, umugira zamaneko nyinshi muzazigenze, kandi namwe murabizi, nawe wabigukora nawe wabyemera biriya. Nubwo wahinze aho usigirira 10 bwawe ntago wa. Nous sommes actuellement au Skyborn, où les motards pensent que c'est un suspect rwandais de M23 qui est venu ici au Congo. Alors, ils sont en train de vouloir l'identifier et prouver s'il a la carte ou comment, l'identité congolaise. Alors, on va voir s'il a sa carte d'électeur. Sinon, donc, il doit être un Rwandais ou un M23, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'il est vraiment soulard à son état. Comprenez même, il parle d'un motard, alors comprenez que c'est vraiment gravissime. Je vais savoir si Bwana huu kamata iko hapa. Hakuna vingine vya kusema. Mimi nimesikia. Ngoja. Angalia gari iko na CPGL. vérifiez s'il a la CPGL. CPGL iko. Vérifiez. Hawatafanya hapo kitu. Tuko na betu vérifier. Ndio tutesa. Hakuna vingine. Musha tutesa. Moya ikamata ifo. Na kate izini.
Ndio. Ishaonekana. Hakuna CPG. Ndio, CPG. Vérifions si la CPG. Njoo ile. Ndio ile. CPG. Sasa kama yako expire. Angalia kama yako expire. Est-ce que ni ule tena kwa photo? Ile photo hapo. Haiko yeye. Angalia date. Ndio haiko yeye. Angalia photo. Haiko photo. Angalia na depuis 2022. Nasha expiré. C'est pas lui sur la photo. Iko sana yeye. Ile hapa haiko yeye. Basi ndio document ile. Hii photo iko kuikuze peke yake. Haiko yake. Hii photo iko yake. Est-ce que hii photo inafanana nayo? Angalia jina haiko yeye. Jina iko ukarte na iko kwa ile photo. Iko sana yeye. Ndio ile photo na njoo hii. Hii photo ndio ile. Ni yeye. Ndio iko sana ndio hii. Yenye alifika nayo Njoo. jina haviambatani. Jina ya pale na ya pale. Yake njoo. Angalia kama Uzabara. Angalia sasa hapa. Uzabara hiyo. Ikwa Elila Jacques. Non. Haiko identique. Haiko identique. Ona sasa hii. C'est pas identique. Hii sasa njoo yake. Luzaraga. Njoo yake. Mais CPG la iko yake. Haiko yake. Na njoo na permettre aingie muinchi. C'est incohérent. C'est incohérent. CPG la iko yake. CPG la iko yake. Akuya pale